Sibusiso Siwela wa dingwaga di le 29 o na le dingwaga di le 12 a ntse a rekisa nama ya kokofano. O leka go iponela letseno ka ntlha ya fa a sa dire. Siwela fela jaaka batho ba le bantsi fano ke ene fela yo tlamelang ba lelapa la gabo. Sela 2010 se ivulile chicken dust. A re bantse ba leka go batla tiro mme ga ba atlege. Kgwebo eno ya gagwe ke yona e mo direlang letseno. Jaanong masepala o batla go itswalela. Nyalo sebafuna ukusivalela ukuthi singakhoni kusebenza. Ba bangwe ba Barekisi ba na le 30 ba rekisa fa. Mme ba batla gore masepala a ba thuse ka mafelo a o batla rekisetsang mo go one. Our municipality has threatened to evict us within 7 days. They have threatened to demolish all of these structures. Our concern is that if they demolish our structures, where are we going to feed from now on? Because they are not giving us an alternative. Masepala mogolo wa Mbombela o dumetse fa o fane ka kitsiso e. We do promote local economic development, but things should be done properly. People must trade where it's safe for them and their prospective buyers. They must also trade where it's demarcated, where it's proper to trade. Kopano magareng ga masepala le Barekisi e rulagaditswe go tshwara fa gautshwane.